Menteri rang bak duk kari Narendra Modi bat Chancellor kari Germany Olaf Scholz kilai kenduk bat penlong jing keren New Delhi. Kajing sengau tenat jong ke Germany ya ka kabu ke bemi na ke Make in India bat Atma Nirbhar Bharat kilong ki ba Aimin Sim ong Menteri rang bak duk kari. Laingut ki sipai pahara kila syak penyap hakile no ke seng Maoist ha ke jingwan Thambor jongki Hasukma District jong ke Chhattisgarh hinek step. Ka Menteri ke Sorkar Pedeng Kasmriti Irani kala lej banyalap election hanang ba bat Phulbari ban kershani ki kertong ke BJP. Kala kentho ba ke jingmut jong ke seng NPP kamut non-performing party ne ke seng baklem le AA bat ke TMC pat kamut too much corruption ne ke seng ke bapalat ke jingbam sap. Kiseng san hima ha ke jelak lele ting e khatdo ban kring ye kinong thep vote. Uhe do kaseng NPP u Conrad Sangma ula ai jingkren ha ka jingelang ka belalong ha Mahendraganj kat ba u Derek O'Brien baru ba George B. Lingdo kila penlong jingelang bat ya lapat ba benang penklan ke jingkershan ya ka TMC ha Umroy. Ka jingelap election kalakut no ha Meghalaya bat Nagaland minta kesengi. Ka jing thanda bat ka jing pensngap no ya ki tendong pensawa bat kajing yang pertapat ba kelas dang naduk mentar kesengi hak por saw beje janmit kajing tap vote kan long hak ar penyau terik urimpang.